Shubor nakaslem Jong Nongseng Hima. Kesorkar jela lingba Menteri Rangba ke jela ukonut ke sangma lapli pajba ya ke Prime Megapreneur Expo Arajar Pusau kebelalong Hamadan Pulu kebansalong hagilai singi lenter kata nadu kehenyo tarik ubenai rempang Arajar Pusau perkeban kut pat hag kendai tarik ubenai rempang Arajar Pusau. Hak ketiga singi na senran lang ya Menteri Rangba ke jela da usembut Menteri Rangba ke jela uba sniab halang dhar Menteri Ketenat Jingkyrduh uba AL Hek ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills ke Kong RM Kurba na luar kiwi-kiwi. Ke jingtemu jangan ni ke Prime Megapreneur Expo Arajar Pusau. Kalong komisi benta ban peni bat penpau pertai ki khana jing job jo ki Nongseng kam Lajong hapo ke jela bat ha ke jo por ban island ya kini Nongseng kam Lajong bagian peni bat penyat yo ya ki mar ki mata jongki. Ha ketika yo peni na bat ke yo ya dia thir kila dan kimar kimata, kimar ba mardi, Kjat jingshna papir, ibagan top iki teknologi, ki jingdro, ki jingshna, karyam kabel nalor kiwe pan. Habayo menyakan bagi katu kat ningut ki Nongseng kam Lajong napo ke jela kila ong. Baga jing penong jang sorkar yakum kini ki yo pen inam, ka ajing mentoy si kat day ki, bagian pen bat penyat yo ya kimar kimata, bat kimar bam jongki. Syuk kita ki Nongseng kam Lajong gila ai Mynsiem lang ru iki wei bikin tre shitom. Nomor ling baga jing tre shitom an sala ban kiu seprang ha ke jingem balada don ki brio ki bakan tho ru. De ban pediang bat pen bha ye ki jing duna. Ke ega ba kham so tenat kalong bah ketika program la yu I ba wat ki ba don jing duna ha ki khot met ru kila pen inam ki mar ki mata. Bat ki mar bam ki blas nahi. Bat kani kala ai Mynsiem shi kat de ki nong wan thiet jing thiet. Bat ki nong wan pet kai ha katay kayo peninam. Society for Urban Rural Empowerment Joy. They under MSSDS the development program. They to ki sansaran to they bashna ini ko since usually in fact introduce to yang atau to kasari the ini sansar which now atau dia training on ada so mana yo training dengan ada kuat sikit sedang ini kan which now sansar. We give training to trainees. Kita ki scheme shed I can MSSDS support by MSSDS. SDS ki training ki beri bani I training kishna anda kin damshna kisa anda kila tu kuntu misal wan go bukan bukan isha kila go kini de kishna di kong pada ini kong ishna pidi kat no kong ini susah training provider ini dia KTP. Oh, okay. Training provider. Tiket kador jang kini kom no. Kita nak kejang kador. Nampak banyak mentau. Ini kibo kita ru mendere bogo ni kibo ini. Sewan bogo kan tinggi dan nilai nak macam kan berbaik kita. Kan no. Misalnya spa ada. Asyaro nak kejang dan spa tu.
play ba Theodore di Nongseng. Ini kam pada siap bila sedang lalu 2004 dibuat kepam po Lajong dalam penyanyi para tengah kat Lajong si season kemudian panggil ya po kepam lalu 2004 dia bila sedang mendiahi kita tu ada dia kita apa kan ayat kapor nampak ke Jingkyrduh di sebelah tu la kat mai na ban ngin su dia delivery no Ïeng ban ngin su vacuum pack no ba nang ba kan long pun ma ba abang iban pedo tua ngin yo ada pedo pun sebab nama tak ke Kjat nama tak Jingkyrduh Kjat ya ki nong ba no ya kini ka vacuum ni kini ka packaging ni le nong ra bagi buku office ko boxe pangidan ka kan do adanja pangi dia bagi dia pa kutur kidan ni bagi leon delivery ro ye si yang Jingkyrduh kidan ni te nama tak pa tenga tempat ba ken sim dengan ni ke bangi la vacuum nama ba dia ka long ba nyembu so ko madan dia deh masih la site ni la what ni la tag CDI mana dia kota kita Okay. halo kita dengan kepat ya kini ki para kapten ya ki bagi kita long ka pani ko thai ba ko kam ya kapten ya kali kam ri jingri nei kali kam ka ba ini menghak mak nama ba ani ke jala di ke jala ka ba ni pam do ha te dalam kam su ikwe lu ban kin le ini kam siap ni apa sling ile ta ka integrated ai ban ri ki long yakki nongrat kinti long ban man he kam ni ha dong kam le ta ke yang kerpa ya kibai rumah sendiri mungkin ya demi inilah dia mah ya apa nama apa kali kakam lo kam dek kakam ke ba kamu tak ke ba Ïeng gitu orang right yang kali itu nama kakam ciri lari dari para jonga de mudah jingkyrduh apa nak menurut ide kata ba Tiba kan dia lalu Mynsiem santai umi kita kalau dia memakai baju kelas tangnya dia kelas cukup ini ada vacuum tu mereka hampa itu nama Mynsiem sagi ambala song di pak kemda lumun makai dari namun dalam kedok kuasa dari kene ke bangi bu apa paket ni ayam passport beli passport malam tu kan Cordelia Thursday dengan the founder Jong kene ke brand Mohar Design Studio dia ni beli ke products ki baya dei bat kan ka belong sustainable ke baya dei bat yarap ya ka environment dia kene ko ek collection ke Jong ki Edison collection
Edison kumangitip ni naka Jinglong Jingkyrduh bagi digi sustainable thread. Jadi ni collection pada bagi permi kedai naka upcycle fabric itu ki small pieces of fabric kan ni permi ni shna yaki garments kan nak itu kindat nang tu ni join lang permi yaki garments kenang ba ni laban penjat jo biang yaki kan. Kani kakam dia ngalas dang lah kan sedang sama kampat long stable untuk kadang long syuyat untuk dia dang mencuri senam pada belai no gampang dia dang pelong official dia kan dia kani ke brand. Yang minta dia ngidon sunwood fine sunwood Pia tray pat hai pia so kini kijan pia shna hai Kini berok hai ni penmi behaka workshop joni ke badan apa mau lai journey saya ke studio joni ke badan mau lai journey. mungkin Kawai am ke ba laban ong ke ni ki samla mo ba kidi ban ya chaka ke ba ka donut na kamusin dan ki kwa dia amde kira banchu untuk banchu I tenat ya kawai ke baki kiwai kile itelat kumtu hindi kimpa ban tres tom te kidi ban pa ban tres tom ti nang tahi na kata ka jing tres tom nang tahi sa laban ya chakmat laban filaban de ki criticize ki breru fi accept kita pen bahaya kita jadi ki ai ki babharu untuk fi shem ki jing ki ba ki batai maki ki babha nang turu fi pen bahaya itu kan kawai kadai be kata be ba ya ban tres tom bat ba nai bot than ye ke we ka bakile try ban mi be ke beri na Lajong ke ba kun sultanat ya ka Mynsiem Lajong bat ka banyak lang ke we ko bre lada ka ngayale kan bala ban pinkyu shushu ke ni umde tam bakan no stable ya ke jing jonga inde ya ki brio ki ba try lang bat ngaru bakan yarap ban tem ye ki kan kini eri products te kini ki khamram nama pani te ki bawria uram kini ki khamram metin starting te day be ki rice passion te kini ki upcycle products pada nama bangile de ki upcycle fabric san ki banyak ki itu ki ba dia hapo yo hai ki khamduna dor market kaju ke design pinyo semua tambah long kaduna na kador nama bangi use ki upcycling fabric kila ban kontak ini Instagram dan ke page Instagram kila ban call yang ni laban ayo number itu ada ban bakwa saya kontak pia Instagram ada ben Mohar Design Studio.
entrepreneurship from the very first day that I took over in 2018. And the simple reason is because I believe that without entrepreneurs, without all of you, we will not be able to achieve the kind of economic development that we would like to see in our state, and we might not be able to create the opportunities for our youngsters. And hence entrepreneurship is a must for any state or any country to move forward. And it's been a long journey, but today we are having this Prime Megapreneur program out here to celebrate entrepreneurship. And we hope that this will build up a culture of entrepreneurship in our state, and it will promote and push the youth, especially to take risks, calculated risks. And therefore today this program being organized by Startup India is again another way in which we hope that it will give you a bit more confidence in terms of financials. Finance is obviously a very complicated subject, but a subject that is needed.